additional section 43A aoma voila kan soi ho tur hi a thui lo khop maya a mai ro chu kan member then khat te khat eka tinge a toinen kan soi vak kan ti chuan zirna poimo ziale higher education kan university hian kan ram kan namkal zetur kan tu kan fate ma khwa na sata khoi tur ni wangin he house zaum takhian ti tak zeta akhel le hi ti ma moniti ka soi ma saduni who deputy speaker iding lam le ve lam te ngai dan inang lo le in pu ton na kan nei then khata iding lama thu ten ve lam te hi an lim le theilo an lom kim lo lunglei lama university state university am tur hi an lom to lo ni an ti kha adikani adik na chano mani keidi i ve lama thu te hi chuan amendment sawa university an nei tur hi tilova an pual liao liawa athar hlaka university bill nei an phu kan tia ama ai zol ta na siama kha repeal selangin atharin ka ro se tin ai zol ami hetianga turan ti gai ang ni lo hian resolution kan thelu angat phei chuan Mizoram State University headquarters aizol om tur hi kaltang selangin athar hlat Lunglei-ah chimbial mi puitena ane chor turin din ni ro se din MNF MLA zong zong hian kan thelu tani chutiang tak chuan hetianga aizol ta tura siam to aizol rilu tina Lunglei pek hi dikta chon zoram chunga in po om hi kan du lawani in una kan du ni chimle marti kan soi te he house hian amoi lo kan tiani voin ni ai zona tan ni kuma thatakin kan soi khoma kan member zom tak ai zol west 2 bial tu khan enga tinge Lunglei-ah ti ni ta ka wanga an hak to lo bik tu re in ngai thata mu niam na in ni bi ti kha hei ke ma ni lu put phung ni lo ni kum lama khan i veila ma changin Lunglei-ah omro se kan tingoi ingoya Lunglei-ah chok class college pangata la ni pati chawan ne antil lo ti ani iding lo mi ten chu changan ni lo airport na ya au mangai visiting professor ten lo kal do na ka airport ha sia a theilo antia chimlam ta na soi tu anom lai po khan a theilo ti zong zong chimlam hian an sai sabani ti he iding lama sarkar keng tu te kan ril ron tu to wa ka soi lo theilo kan ni ke ni in chu wa Lunglei gam kan soi ni lo kha min tu wangin an ban tam nei ni kuma khanin aizol he quarters kha min da ani dit an soi ya amasa MNF sarkar lai bulletin soni ti kha adik thapani July ni somthum pakasang ni somni pathuma khan khati lai council of minister khan NEP 2020 in bo saina tan hian Mizoram State University siam hi achulani kan tia chumi tan chuan angai tu tur committee te po kan siama khati lai kan minister zon tak dr ala thanglia khan october ni somthum sang ni somni pali khan voi khat chu a meeting pui sang ni somni palia somni pathuma a meeting pui ani oga se somni poko sang ni somni pathum ho deputy speaker ka soiswal oga se somni pakwa sang ni somni pathum khan a meeting pui ani ni somthum le pakwa vel chia University drafting committee kan dina chang ni somthum le pakwa chia Mizoram election pona ni wangin MNF sarkar khan thui tak amhuna aizol ni ro se Lunglei ni ro se tika kan rel theng man lo cabinet paper ro lu theng man lo sim cabinet a engkim ti lu hi chu sarkar tu na ZPM kai hloi lo kal nuwa cabinet a lu ta nikuma Mars nilia he house hian he Mizoram University bi la hi pass kan ni azin kong kan ngai to kan soi to zong zong thir khan voin ye hian all sam lu tuka hetia kan tha le hi i veilama mi te deputy speaker kan liru nat na em chan pakhat chu he assembly za om na hi vodangai
นี่กูมากันป้าสากันสยาเฮตาจูละชากันรำตานNEP 2020เอ็นฮิอันให้เฮียกันกัลพุตังไงกันสุมไซสินับเป็นลงอันติงอยงอยอันนี้ลงไปตะกันป้าสปุยะตูป้าทุกโถชัดอาฟางะขันถ้าเข่งเลยทุตังตะฮีอดีกันติโลเฮรัมโรงเรียนน่ะจะอมนะฮีวันนุจูกันตินี่ดดเลียจงกันไงตัวนั้นเรียนเอ็มจูวันน่ะเฮติยังะกันส่วนรุ่มนั่นฉันฮีมิโซ society เห็น impact ชาลูตักอาเซียนโดนกันเสียตูเต้นโมบานะอินโนวาตูเต้นโมสุรการชัวสันอินโนวาฟังะรำนุกตูทิลปอยโมกันมิที่อันเต้นอันดวนอันไงตัวอุลุกเมื่อ political party ทินลุงพอปุโล research basin กันมิที่อันเต้นไงตัวนั้นฟวนโคมินะอันตีอาชากันตีค่ะตูเต้นโมอันนุรนาฟังะเฮติยากันตีเฮียนมาดีลูกเองทุ่งเราเข่งจำพายแล้วมาจนฉลายโพลเต้นอันMLAเดบานตูรินการเวรสิติตะขาลอมไม่สินอภัยนิตุกันดูอันนี้ชวนชัดเจนเฮาสะสวยเลยล่ะอินโรนี่ล่ะจูเล่กันรีพีละนะจูเล่ยูนิเวอร์ซิตี้ยังปัญหาพวกกันเสียมั้งกันที่ตุเรศโดนลายวันนี้จิรเชียนพวกอมโลอันว่าปวนไล่ตะขาลยูนิเวอร์ซิตี้ทาร์กัลเนตุรตันกาเมนไอซ์ออฟคอลเลจออฟฟิศตูร์เตะโรงงานโลหน่อยอันชุดแรงเตะเองคิดว่าโลติดเฟล่ะดีเรกเตอร์เตะอมส่งบ่อยปุยตูเตะจู่อันว่าพูนใส่อมไม่ได้พูนเชลโลอันไอตัวว่าบ่อยปุยตูเตะพวกขันบ่อยสินอดีตตักชวนนิคุมโลกาตะขันกัน Higher and Technical Education Minister พวกขันจุลัยนี่สังนี่สมนี่ปังอาขัน State University ชุดหุ่นตูรวงมัวGovernment Isaac West College หุ่นตูเตะพวกขันจุกตัวสุดท้ายชวน Education Consultant พูดในตัวออกมาหุ่นเตะพวกขัน News เราชั่วกับให้ชวน Government PR กับให้ขันชวนหุ่นไล่จันตัวอังเลสาสกี้ไว้เบลจะสมทุนพอยน์ปลีด่าอังเฮียลินสวยนี่โตจุดที่ตะกัมพลานักกัลโตอ่ะโตอ่ะนิวสาพวกปวนส่วนนี่โตไล่คันวันนี้กันหันทางเลยทุกที่สุดอดีตเราตัวปนี่ที่ก็สวยเลยดูนี่อดเลยกันสวยเลยดูจู่ออเดอร์กันชัววันนี้ออเดอร์กันในเมฆออกตัวบานิสอมสังนี่สมนี่ปังอาพาสตอร์คอลเลจทัวร์ School of Social Science Government Isaac West College School of Humanities and Education Government Isaac College IAS School of Science Government City Research Science College School of Economic and Management Government Shanghai College School of Engineering Technology Mizoram Engineering College kan ti tahi tur kan University Lunglei-ah turian akeng zel do dem tika so dua voin ni he order thar kan siam le mai don lo nge an ma khwa turte chumi turtan son a college te po zirti tu po alo siam rema master degree zirti tur doctorate degree nei rual te po kan da kan ti to lain kan son dar le chum don em minian voin ni hian thui zo kan ram kal turi hero rian na kan ngai to tu ni lain how tu te in soidani diking ka khelawaniวันนี้กันเฮาสะอปุลุตูเตเลกันวันนี้สัตว์ขัดขันอินสอยนิสมภาษารีโนเวมบาสังนี่เลสมนี่ปังอาคาบิเนตมีติ้งอินกันไงตัวอินที่คาบิเนตมีติ้งมินิทจงฮิกดีลชัวกะആദരണീയ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ ഭാരതം ഇന്ന് എല്ലാ മേഖലകളിലും വളർച്ചയ്ക്കും സമൃദ്ധിക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. മിസോറാം സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഐസോള Nisom le pasari thasom pakasang ni som ni panga hian subject som ni panga in ngai tua Mizoram State University aizola da to lunglei son nai in rel lo additional kandarela intila additional pakhathi ta hian hei minitarun langa chumia chuan Deputy Speaker, Nichina Kasoi. Government Mizoram allocation of business. Agenda chona omlawa anhuwa kan soy nitin Deputy Speaker. Tu diglo kasoy ngailo. Kan soy chiang ani. Deputy Speaker. Cabinet Secretary lawa atu fualte mina real tangchi te cabinet decision ni tawon mi.
Minita po lo hi Deputy Speaker na kinavot kan la kuna Chhantea'n lo chuan min vote pui lo sila Deputy Speaker kha minute di do na kan sak mai Speaker ข้ามีจุ่มข้าเลยเจนดาวกันตีแรงๆเลยข้ามีจุ่มมาข้านกันใส่ข้อมันนี่กันติเจ้านี่ข้ามีในจุ่มข้านี้บานะใส่ข้อมันกันเนี่ยข้ากับบินเนตมีเอเจนดาพวกนี้กันตีแรงๆเราเนี่ย Kabinet kan ngai tu atin ya Deputy Speaker kha binu ti boya hun kha thudun kan ni kha Additional item apo an soitel reng lo adot le chuan a khai thil daga cabinet hianin by circulation tal point an pasan yak Chief Minister maybe November ni som hiya puang siya khonge November tha December tha cabinet by circulation kan enteng ka te kan deal ya ala om reng lo January apo om reng lo kan hu chun chu assembly zone kan pe ka wangin in lau thon na wang le bi local do na wangin ni som pan hi February tun tha khan by circulation zu khan ti chawa Deputy Speaker hey hian ram zilna ram lu an ngai tua claim zia politics an ham thana tur chawa he zirna an so sam dan hi alangani adik tak chuan kan si Deputy Speaker Lunglei-ah ti chuan rem ti lo ti sela na kin avot la khon bubuan pueti rem ti lo ti lam ka kan soi mi lo mitin hian kan ti om tak kan ti ka thian pa ni kha Deputy Speaker rem ti le ti lo huna chuan kan san fel tak kan ding mayan lo hel em su kan du chu Chimbial mi pui hian an phuang takin an mani pualin University bill thar nei ve seng ai zola hak tur tok sotaba hui ringot section claim te ti danglam hian cluster of college song te pot ti danglam om si lova kan da hian atakira function thei si lova nga kan ti mai ni ka soile du chu Deputy Speaker hey ka ngai tu na local om chu kan hayang technical education minister hi mithiam kan nei ni ka conviction ne an conviction in ang lobo mani Nikuma Khan University bill pudlu Khan angai tuana ai in pek na mithiam anina langmange katia mithiam te thua kamanga atangkaya house member lung oi tok lo February ni somthi le pariat sang ni somni panga po Lunglei-lam MLA ti la champhai not MLA te po ako office akom khoma lo thei lo thila di zia te khila Lunglei-lam lung oi lo tur po amuna wakal chil ngata a huai sen mangai ti chamange conviction of fel mangai kalu ti ni ma se khati khana pa sa wangin Lunglei-ah chong college pan hi chawan ne ya a theilo ati te airport la wange theilo kan state te theilo ati khan mi convince sa vai kan kal tang ta kalom pui ni ma se hetianga voin ni kumlo ka achil per po alaral ma a theilo ti kha a super job ki ati lu ni chuan kai chu he officer ka thu theilo ati turani chu mithiam ramtan in petan chuan ngai tu da ti ngai turani voin ni amma lungoi ta ka pulu le ngai ni chuan khonge principal khonge heram education da na khonge angai tu da ka ti ni Void and no confidence a cabinet collected and move ani mak angring do chu he so ka kalphung tharania nimin pialo ka sial current development council bill chief minister house leader bill te kan ngai tua kan han pass thailo te kha no confidence pakhat khania amai ro sil asan chu kan soi dawa he sarkari kalphung thamak takani chu hei kan ngai tu angai ri Deputy Speaker ka zo chip atop la lama chuan Mizoram Education Reform Commission te kan dina chuan in kan education chat dan tur primary tanga university level then angai tua he thila hian chette me aron ei lo chu education reform commission member then khatte status kan en chuan
ZPM support professor then khatte an real ru an lut tu kani an chap goi ni kha kan ram zirna an pong sual antini afa poi tin kan haya technical officials te amuna feel wa ka thok tu ram tan cha ngai tu zong te an bypass na sa kal ngai la khel bi an siam ani hei riwat poi apoi mani kan kal ze tur university ma han thiri na university how to bertur chancellor kha chief minister ania pro chancellor kha education higher and technical education minister adi boxia abul kan hanchena directorate the secretary ne kan kal do na voin ya yang kal kong hasatam tak kan yang heyero he sarkari kang endu hetia ga kan ti tarau rawadi chuan chan sang wang po ni seng real room head principal room head nei to turin he sarkari kang en ni chimbia mi puite ta na an kutan ben to na Mizoram State University Lunglei-ah son to lo turi indiam rose MNA legislature party le evena ma thu ta hian kan thilui kan lom pui voidia pa kan pass pui don chuti ro chuwa ka soi le du chu heti mai maya amendment chawa university dong turan ni lo athar lak adong turan ni aizol mi puite hoi hai tur kan chalai te rilun na tur te pohi don se heram hian university pani tal kan nei na tur te kal kong zo se thaturan ni la ya vo india in una na tur ala in podar na tur social media in beili ni na tur voina min siam sakhi apoi katia hetiang hi tum to chin lo seng kan kal kong tur heram he house on taka hian principal mumal tak nein ngit takin kal tangira kanti to kan se to chu he takin I se tlangang u chumi lo chon he ro rel khola chu te hi mi ten fiem thu thona min manga voinia kan thupa si naktu kan su le maya nga ti ngai tira min nei chuang he ram ro rel na hlut na ro puina democracy za obla hi a chiang ti ka lawani pu deputy speaker kalon